woza nendlebe ngize nendaba. Allegedly cha uyengane zakwethu singomntungwa singo awuthi ngifezela singoshenge uyabo cha bafowethu niyasazi ukuthi siyaye sivuma induku so namanje ngisazile la ngithi cha ake ngizoyivuma induku ngane zakwethu cha indlovu hayi zisinyathele ezazi zasiphinda kathathu njengoba vele zintathu lapha ebaqulusini ayizisigxobile ngane zakwethu kumanje nje kubhlungu umzimba wonke yazi ngiyezwa nje la ivubele ingiyezwa ukuthi hayi zisigxobile indlovu ezasigxobe indlovu bafowethu hayi lezi zinto lezi ziyakwazi ukudlala lo mdlalo wama-by-election hey zasigxobe indlovu ha azixhobile kodwa hayi sobuya second round ngiyanibona la kuma comment kuleya video yami ni busy lokhu niyahleka kungathi ke kuma by-election alandelayo mase sinibhaxabula ebese nina niyasithuka ngoba nina inkinga yenu leyo nje uyabona ukuthi thina sayihlekela nizidlile sayihlekela mase kudliwa nina bese nina niyasithuka enenye into ngifuna ukunitshela wona kone straight face like this one yabona lento yenu yokuthi masilapha kuma by-election isihlangana uyabona nje mina bengena phakathi kwabantu benkatha mase bekhalisa lengoma yabe ngathi yakashembe ebese ngiyacija ngenze nje yabo ebese kuba khona laba abaphaphayo kodwa nina anifuni le yanto ukuthi kubonakala ukuthi akuliwa la siyancintisana asilwi nina yonke into niyithatha ngobudlova nisithathe ngathi sosisi thina asibone osisi thina ayikho into eniyazi esingayazi nina ayikho experience eninayo esinganayo uyabo so nina niyanisithathe nje thina sine experience yonke thina uyabona nje mina ngakhulela eMsinga la engihlala khona noma ngingahlali hostel abantu base hostel bebephelela la ekhaya bebephuza umqombothi la ekhaya engihlala khona la ugogo wayesaga umqombothi besuka la hostel ngaphesheya bezila nami ngisukela ngiye hostel so whatever experience eninayo nina sinayo uyabo so nina niyayithathe ngathi mhlambe lento yokuqhathwa naqhathwa nodwa asiqhathwanga thina sazilutho uyabo lento yokuthi nathi saqala ukuqhwasha amadoda sasakhanda ukuqhwasha sakhuphuka so manje musana ukusenze ngathi size ihlama azizona ihlama so lento ukuthi ebesenzenze ngathi yini abantu ukuthi thina sinaludlama akusho ukuthi ngoba siyintothoviyana azizona intothoviyana ukuthi kuzothi maqhamukanye bese siyaxhuma sihlala lapha azizona intothoviyana uyekeni lo doti lo kodwa nje khona hayi cha zisigxobile indlovu hayi zisigxobile madoda ngiyayivuma indlovu kuma by-election hayi no hayi bathi uthini ugodole amagedangoma